هر دنگک چیروکه و هر استرانک بیرانینکه لوی داره دوی خلقا می به برنامه پیشنگ شورشه لگل کما شهید دل لاجنین جوان که بکنبونا هستان و دنگان و آوازکی گلک جیاواز و خوشک در کفه. بری کم دست به خلقا خوب بکن امی به هفره گهدار استرانک بدنگ وان کچیکین خوشک کوک کلیل کن لوی داره کنبونه و روها و بدنگ می خوشک و دنگ خوی زلال و برنامه ما هر کو بچن خوشک در بکن. کرم کن ام دست بکی گهدار استرانک و بکن. دنگ وساق بن و نهر هبن و استرانا وی دست بک از بارم و یعنی دست بک برنامه ما خلق ما و هر کو بچه خوشک ببه اما دست به برفرهی خلق خوب بکن هر وها افکوما وی خوشک و خسره یعنی وقت زانین شکنگی و آوا بویه هر وها هری زیده دوی کومدا یعنی اون استرانین کردواری استرانین فلکلوری هند بیجن امش قال تدا دست بکن دلیلا دما تباش بی دارم تو باش بی گلک سپاس سرچاوان گلک سپاس کم دلیلا وقت زانی ناوی کما بچی کما شهید دلیلا یا وقت زانی شهید دلیلا جی هم شورشگر و هم یعنی استران بیش هنرمند بو به طیبت اف کمش کنگی وهاتیا آواکرین و هر وها استرانی که هنها به هفرد بیشن استرانی بچه رنگینه هم کجان استرانا جبو کما خواه دبجیرن دا کون دما درد کفن میناک شاهیان یان فستیوالان بليش خوا كوماما تقريبا هاي 3 سال 4 سال هاتي آواكرن يعني برانيا ستراني مجي أما هم اي فلكلوري جي مدبيجن وهم جي برانياوي اي نهن ام اي نو دبيجن وبهتري خوا ام از باورم قال ايه بايه كيفن تأثير دبنج برق ايه كيفن بهتر خوشن لأم هول ددن كو ستراني نهجي بيجن گلکی باشه به طیبت یعنی دلیل وقت زانین هوالنتین کلک تجی و رنگی یعنی و کمدا نهند و کمدا یک رحیب هفرا استرانک و آوازک در دخن دا کم پیشکشی گلی خوب کن تو بخو یعنی تشکنگی و دست بریوتیا هنری کریه هر وها چه یعنی چه تبچاوی گاف آوی دا کت بشتاری و کمه به و تجی خود و کمدا بگری بليش خوا ايما از مشتمن كي بتشوك دم دست بيكر
دەستپێکێ ئەژیت کۆمێدە بووم ینی وەکی ئانا کۆمامە هەیە ئەژیت کۆمێدە بووم ناوا کۆمێدە کۆما زارۆکا بوو لێ هەم بهم ئێوەک دەبێژە ئەم مەزن بوون مە گاڤ ئاوێتن ئەم هینکی پێش کەتن مەخواست ئەم کۆمەکێژی ئاوا بکن وەکی ژن کو ژن بتەناخوا دەرکەوێت سەر مەسرح بسترێل ئاموری خۆخە مەژی ئەو خواستەکامە بوو و مە پێک ئانی gelekî baş e wek tê zanîn hûn li kêlek yanî vê kar û xebatê wê hunerê hûn gelek beşdarî festîvalan rûşahiyan dibin yanî bi taybet yanî kuma we tê naskirin yanî gelek festîvalên heyî ku bala min kişand yek ji komên we hûn tê de beşdar bibûn bi stranên we bi cil û bergên we yên xweşik niha rastî yanî rengekî kurdwariyê Kurd nîşan dide gelekî baş e yanî keçikên vê rengî Kurd vê rengî yanî keçikên Kurdperwer hebin rastî cê şanaziyê ye delîl ez dixwazim nas bikim wek tê zanîn kuma we bi navê kuma Şehîd Delîla hatiye avakirin yanî hûn Şehîd Delîla wek yanî koma Şehîd Delîla hûn wê bi çawa pê nasa dikin ji bo xwe شخوا بری نهاتا گوجی شهید دلیلا نتنی شهروان بو هنرمند بوجی استرانبیج بوجی مجی خواست ام ناوی کومیلی بکنج بو کو کوم جی ریا وی بشوپینه ریا هنری بشوپینه اف جی واته گرانج بومه dengê we sax be carek dîtir keda we sax ben her hebin belê em ê niha werin gel silav silav hêvîdam tu baş bî dema te baş bê ez dixwazim vê mereqî bikim tu jî jinek ciwan di vê komêda te ciyê xwe girtiye gelo stranê herî ku zêde tu mereq dikî tu dibêjî li malê yan di vê komêda û her wekî din kijanin بله سپاس از کوما دلیلا دم کوما شهید دلیلا اف 3 سالیم استیدمه برانی استرانی آرام دکران بالام دکشینه از وان دبیجم کوبل کومیبل دربی کومیبل از دبیجم Silava te anî ser ziman piranî stranên aram tîkram balatek dikişîne gelo çima dema tu guhdarê stranên aram tîkram dikî tu çi hîs dikî çima ji bo te aram tîkram û stranên wî herî zêde bala te dikişîne yanî yanî li paş her tiştek ku mirov pê bandûr dibe bêguman tiştek heye yanî yê te jî çi ye بله استرانی زباندور بومه انو کevin استرانی کردیاتیای گل کی خوش تیده یعنی جبولو در هبی کدا te sax be em gel em werin gel warbîn tu çawanî hêvîdarim tu baş bî warbîn wek tê zanîn tu jî di vê komêda te ciyê xwe girtiye yanî ez bawerim tu kevînî jî teşkengî ve dest bi rêwîtiya xwe yê hunerê kir her wiha dema ku te biryar da ku tu xebatê hunerê bikê tu stranan bêjî kê piştgiriya te kir tu dikarî ji me re bêjî في وقتی کم آوا بوی استیدم في 4 سالی و باوی مو دیام پشکرتیام کرن گسته کم کومیدم و شخواه جیت کومید استانبولی دخم te tembûra xwe vê carî çima neaniye gelekî baş e delîla tu jî tembûrê dê bawe tu pir pisporî ji ber yanî lêdana te tembûrê diyar e yanî teşkengî ve dest bi lêdana tembûrê kiriye her wat tu kêlekê jî strana dibêjî rastî dengê we hemiyan zaf xweş e yanî bê nezer bin ez bawerim yê herî biçûk jî di komêda tu yî Nesrîn temen dirêj bî belê delîla tu dikarî ji me re bêjî teşkengî ve dest bi lêdana tembûrê kiriye شخوا ینی دەستپێکا گۆم دەست بە vî karî kir min tenê distira û temenê min jî biçûk bû lê piştî wê piştî ez yanî piçikî mezin bûm min bîr bir me ji ber ku bavê min li tembûrê dixist min jî xwest ez li tembûrê xim û aleta min mufeddel jî tembûr mixwest ez lê xim û ez xwe fêr bikim temenê me 10 sal bû ez bawerim من دست به فێرکردنا ئا تەمبورê kir mamostam jî mamosta rojîn bû slavêm jêr hene wê min fêrî amûra tembûrê kir
بله دلیلات تانی سر زمان تا بچکانی دا دست بلیدان تنبوری کریه گلکی باشه یعنی مروف چه فیر ببه چه امور فیر ببه راستی گلکی باشه رویتیا هنری دا یعنی دلیلا کما وی نها بگمان از باورم حاضرتیا گلک تشتان دیگه هن حاضرتیا چه دکن دوان دمین پیش دا هنه استرانین بچاوی بیجین آنگون هم پروردین سرکجان استرانان دبینن شخوا يعني كوماما ام حاضر يعني تشاهي تشدبه ام جير امادنه ام حاضرتي خو جير دكن فستيفال بن ام حاضرتي خو جير دكن وان شاء الله دمي بيدجي سترانا كما يا كومي هي امي قيد بكن امي بكن كليب وسترانا يكم بجبو كوماما يا شهيد دليلا دمي بيج امي تيد كار بكن گلکی باشه پیروز بجنها و ام جاره که دیتر گهداری سرانک دیتر بدنگه و بکن کرم کن ام بهفره گهدار بکن
دنگی وساق بجارک دیتر دیاره کوما و هم استرانین فلکلوری هم استرانین شورشگری و هر وکی دن دینا سر زمان هنر هبن دنگی وساق به اموارن گل واربین بله واربین وقت زانین یعنی افکم گلک استرانان دبیجن یعنی ناف خدا گلک استرانه هل دبجیرن و دبیجن چه شورشگری به چه فلکلوری به و هر وکی دن هری زده استرانین کناف و دتین مراکرن و هند بیجن و جبو و تایبته کجان استرانین گلو حاليا مستراني نو تشيدكن وبيشكيجكن يعني مستراني نو نلم تشيدكن بله واربین تا آنی سر زمان یعنی هن استرانین نو چه دکن استرانین وی نو سر چنه شورشگریه فلکلوریه بچاوی استرانین وی نو کن بحث دکیت بیجه ام استرانین نو چه دکن چنه استرانین وی نو شورشگرين وفلكلورين يعني دنگی و ساقبان هر هبن ام ورن گل آرین آرین دیار د کومدای هری بدنگ راستی وسا یان تنه د برنامه دا ورنگیه من بالا من وسا کشان دیار هری ولو بدنگ پرناغ و نازدار آرین تو چاوانی هفدارم تو باش بیم آرین دیار تو بچوکی جی از باورم جی نسرین جی هری بچوکن هر دوی هری بچوکن یا نسرین شتا بچوک داره شتا بچوک داره آرین تشکنگی و دست به استرانان کریه تبچاوی دست به خباتا هنری کر اجي اندامك جكوما شيء دليلامه بو صارك دبي كوميدمه وديو بابين بشتقريام كر كذا تساقبتر هبي آرين امورن قلب بچوكا هري دلات د كوميدا نسرين تشاوني بدارم تباش بي از نسرینم دست بکی اجی وک اندامک شکوما شهید دلیلامه و افنت زودی از تبلی کما شهید دلیلا بومه و جبرگم موزیک حس کر از تبلی کما شهید دلیلا قالك سبازكم دار هبي نسرين ام دي سافاجن قال سلاف توك جنك جوان كنت في كوميدا وجيه خو قرتيا از في برسج وحميان بكم يك بيك هند باروجا خدا هند غازم ببین هنرمند بچاوی هر وها هنر بچاوی هنر گلی خو هنر کردی به پیش بخن بله وكما ام جن ام يعني كوما ما خسره ما خست انه نافي جنب دركبه هنرمند به ام تخوازن پیش روجه ده ام فن هنرمندك جن به يعني بنافو دنگ به ام ورن قال دلیلا تتغازي هنرمندك بچاوی به هر وها هن وقت كوما دليلا هون بچاوي بكاربن چاندا گلي خو ديروكا گلي خو بريا استران خو بين سر زمان شخوا يعني أرمان جامعي كوم أفاكر أم يعني إثبات بكن كو جن نتني دمالي ديه جن كار حر كاري بك هر وهاد آلي هنري دجي كار خل بيش خينه وهيفيا ما أوجي كو ددمي بيش دم كوما بسر كذا وهر جن لكوما بميزينه وبنره جمع بعلمه وتفلي ما ببم وشخوا يعني شبتوكاني ده از دبيجم انه ازيب هنرمندك مزن فان شاء الله يعني دمي بيج ده امي بيك بينن بيتشتي ام جدوه هفي باوريه دانا كو افكم و هر كو بچا مزن با هر يعني هر یک جوا ببن هنرمندن كو خودي لاخا خو خودي چاند خود در کفن بله دلیلات آنی سر زمان يعني بتایبت افکوما كو هاتیا آواکرن هری زیده دغازن هست جنان بین سر زمان جبر کمکی خسره يعني یک جا آرمان جنوا او يعني بتایبت يعني دائما پیش دا افکم و هری زیده دکشان خباتان دا جی خوب بگره هر وها استرانی کهنه دما پیش دا میناک اف استرانی کنهان دو بجم استرانی شورشگری فلکلورینه گلونه دما پیش استرانی تایبه جبو جنین کرد بین سر زمان استرانی جبو يعني قهرمانتي ولا هنجيا جنا كرد شورش روجاوای کردستان دا وقت زانین گلک جنان جان خو فدا کرن گلک جنان جبهه پیش رولا خلیستن اون استرانی ورنگی درخم پیش استرانی کو ایشا جنان هستن جنان بین سر زمان شخوا يعني كوما ما قوف 4 سال هادي أواكرن دهندري وان 4 سال ده مجالك سترانغوتن چل سر يعني چه شورش قريبا چل سر جنيبا بهتري خمل سر جنيه دستراج برك كوما ما خسرم ودنمي بيش دجي يعني
اف ارمانجا مي كو ام اثبات بكن كوم جي خسر به و ام استراني السر جني جي بيجن كو جني اثبات بك وجودها جني يعني حركة ناز بك. gelek başa. Am varin gelta تشاواني باشم صاحب gelek spas dikim. Em vê pirsê de dest pê bikin. Tu jî dixwazî bi hunermendek biçawayî. Tu wek jinekî ciwan tê biçawê xwedî li çanda xwe, dîroka xwe derkefî. وەک گیتاروانێک ئەس دخوازم ببم مامۆستاکش بۆ زارۆکا بەعلمینم. Gelekî baş e, tu her hebî. Ez divê hêviyê wê baweriyê dema ku tê herî zêde xwe fêrî gîtarê yîn zêdetir bikî û dema pêj de zarokan jî fêr bikî. Belkî em jî rojekê werin gel te fêr bibin. Belê em werin gel Arînê. Arîn carek dîtir tu çawanî tu başî. باشم صاحب Gelek spas dikim. Arîn tu dixwazî bibe hunermendek biçawayî. Tu sibe rûja xwe di rêwîtiya te yî hunerê de her wiha di vê komê de tu biçawayî dibînî. Ango tu biçawayî xeyal dikî. اجي وقت ستران بيجاكي دوي كوميديا من دي بيشا روجي دي از دخوازم بم هنرمندك و از كوميكي آوافك gelekî baş e. Em werin gel te ji destpêka xeleka me heya nihat deng ji te nihat. Em nihat dixwazin nas bikin. Tu dixwazî bibe çi di pêşa rûja xwe de. Her wiha çi armancên te yî dema pêş heye. Wek stran bêjek di vê komê de. بله از جوک اندامک تکومیده استخوازند پیش روشی ده ببم هنرمندک مزن و بنابودنگ. Yani tu ne tenê strana dibêjî tu li kêlekê jî li ambûra gîtarê didê. Diyara heskinatek jêra zafe. Teşkengî ve dest bi yani lêdana gîtarê kiriye. Her wiha wek tê zanîn yani di hunera Kurdî de herî zêde tembûr tê merak kirin. Lê gîtar yani wek cîhanî jî mirov dikire dest. Te bi çawayî dest bi lêdana gîtarê kir. Her wiha çima te gîtar ji bo xwe hilbijar? گیتار gelekî li bajarê Amûdê nedhat alemê gelkî lê nedixist. Ji ber wilo mitxwast tişkî mixtelef tişkî cuda be. Miraj gîtarê piştî ez baş helimîm piştî bi 2 sala ez ketim nav koma şehîd Delîl adı û xwast rengê gîtarê ez lê gelekî baş e serkeftinê ji te re dixwazim. Em ê carekê dîtir stranek dîtir ji we bixwazin. Em ê we biwestînin lê em ji dengê we têr nabin. Rastî dengê we gelek xweş e. Ji niha ve ketiye dilan. Ez bawerim temaşvanê ku nihal me temaşe dikin naxwazim bername jî bi dawî bibe. Ji ber dengê we yî xweş. Kam carekê dîtir guhdarî stranekî dîtir bikin. يا بقينا
gelekî baş e ez divê hêviyê wê baweriyê de me kunê hemû armancê xwe pêk bînin ji ber diruyê we di xebatê we her wiha yani nav ew qazor û zehmetiyan de dîsa we dev ji hunera xwe çanda xwe we ber nedaye ev jî gavekî pîroz e û me de nîşandan yani hûnê hemû xeyanê xwe armancê xwe hemû pêk bîne em diçin ber bi dawiya xeleka xwe lêberî ku em xatir ji temaşevanan bixazin em ê xeleka xwe ya vê bernameyê bi stranekê dawî bikin berî ku em dawî bikin em xatir ji temaşevanan bixazin û hûnê dest bi stranê xwe bikin. Bînerên hêja vê awayî em dihêjin dawiya xeleka xwe lê berî ku em xatir bixazin em ê bi dengê van keçikên ciwan bi dengê kuma şehîd delîla xatir bixazin vê çend stranan dawiya vê xelekê ji me re bêjin. Vê awayî em dihêjin dawiya xeleka xwe bi stranên va kuma xweşik. Heye xelekekî dîtêr bimînin nav xêr û xweşiyê de. فصل